Din se tkun sistema ta' trasport magħquda b'ħidma li tfassal id-deċiżjonijiet futuri u approċċ ikkoordinat fejn kull mod ta' trasport jingħaqad flimkien. Dan fil-waqt li tippjana tiddisinja u tippreżenthom bħala mod wieħed ta' trasport. Kif se tejjeb l-ispazju b'servizz ta' min iserraħ fuqu, komdu u sigur bejn il-komunitajiet. Dan qalu Donald McDade, direttur tal-kumpanija rinomata internazzjonali ARUP, waqt it-tnedija tal-Pjan Nazzjonali tat-Trasport Integrat Malta in Motion, bi programm dettaljat li se jsegwi pass it-trasport lokali fuq il-15-il sena li ġejjin. Dan jinkludi l-ħolqien ta' trasport veloċi, ibbażat fuq l-istudji tal-metro li saru mill-istess kumpanija 5 snin ilu, iżda din id-darba b'nofs l-ispiża. Malta in Motion, which approaches transport as a single, connected system. This work, we hope, will guide future decisions for how people move and connect across the islands. Led by Transport Malta, we are taking a coordinated approach that brings all transport modes together, planning, designing and delivering them as a single transport system rather than isolated projects. The system can optimize space while still allowing people to travel comfortably, reliably and safely between regions, centres and communities. Dan il-pjan itpoġġi l-qudiem 5 pilastri u 6 elementi li se jkunu qed jagħmluh realtà. Dawn huma sistema ta' trasport veloċi, Rapid Transport System, is-Servizz Nazzjonali ta' tal-linja, it-trasport fuq il-baħar, l-effiċjenza fit-traffiku u strateġija għal parkeġġi, flimkien ma' metodi ta' trasport alternattiv bħaċ-ċikliżmu u l-mixi. Hawn intqal kif dan il-pjan ta' trasport komprensiv li x-xogħol fuq u diġà beda fl-aħħar sentejn jibni fuq dak li kien żvelat fl-2021. Waqt li l-miri li kienu stabbiliti dakinhar baqgħu l-istess, il-pjan preżenti jagħti priorità akbar lis-sostenibilità ekonomika. Fil-fatt din is-sistema mistenni jkollha l-ewwel linja tagħha bl-isem tal-Vallett, twila 24 km u taqqat lill-ajruport ħal-Qormi, il-Belt Valletta, l-Isptar Mater Dei, l-Università u San Pawl il-Baħar. Din se jkollha partijiet taħt l-art, fuq l-art u anke oħrajn elevati mill-art, skont id-demografija u t-topografija tar-rotta. Is-Servizz Nazzjonali ta' tal-linja mistenni jikkumplementa tali investiment fil-pjan il-ġdid. Fil-waqt li trasport bil-baħar li qed jopera llum ukoll se jespandi b'rotot ġodda. Investiment infrastrutturali, iżjed frekwenzi u aktar integrazzjoni ma' metodi oħrajn ta' trasport. Investiment partikolari mistenni li jsir f'infrastruttura li tinkoraġġixxi l-mixi u l-użu tar-roti, partikolarment fl-aħħar parti tal-vjaġġi jew fi vjaġġi osra. Waqt il-preżentazzjoni l-ħamis fil-għaxija ingħat ukoll il-Pjan Nazzjonali se jkompli jara konsultazzjoni wiesa ma' dawk kollha involuti, b'mod partikolari professjonisti u għaqdiet b'interessi partikolari flimkien mal-pubbliku.